Awuzake sesikhona futhi njalo selibingelela hlobo zami nankuhlelo labantu uhlelo ngisakhumbula njani emazweni omhlaba wonke lapha esikhona siyabhoda umhlaba wonke siyaphila na siyahlala kuhlelo ngisakhumbula ke namhlanje engihamba la umdaweni Bongane sibantu uvodloza asivodloza nje sithela amanzi siyabonga ke umqalisi namhlanje nguNhlanhla Sibanda siyakubingelela siyabonga ukubhala lawo njengabaningi ubhale lo hlelo silikhipha ke ku YouTube Nathatani i-link li-share whether ku Facebook whether ku WhatsApp whether ke lithumele izihlobo balayela lo hlelo siyaxolisa abanyaningi babekhala amabizo ahambelana la antu abhala phela ungathola ungithoko asulutho ngwedwa ke emhlabeni baningi othoko kakhulu so siyacela ukuthi ke abantu bangabona ngani into esiyenza ke iyabe targete abanye abantu hayi asinjalo thina sibala ke incwadi nje kuba yiyo yona umuntu yaqamba ibizo sisebenza lona ngathi ngaqamba ibizo asisebenzisi siyacela silixole kuloko abaningi bakhala ukuthi lapha kuchiwo mina kanti uchiwo ngawe wakwenzani wena kuyini obukwenzile ohambelana la khona ukuze uhambelane kangako becoincidence enjalo hayi lingasisole thina angeke ngala amabizo abantu engambhalile umuntu engathi ngibongana Sibanda ngiyabhala ukuthi Bongani Sibanda ngikhulume lelo libizo eliqanjwe uBongani Sibanda uNhlanhla Sibanda nguNhlanhla siyabonga Nhlanhla inkulele kwaThemba khona leke ekhaya lapho ke ngihlala ke lo malume lo mama ubaba ke kangimazi ngakhula ngaze ngaqeda ke isikolo ngafunda lemchabezi ngaphuma ngabuya ngazohlala ke ekhaya sengiqedile ngabuya ke koBulawayo umnyaka kaBulawayo mbuya de ngo2013 emfike ngahlala nti umsebenzi ngangena lama ama-piece jobs kwaze kwehlula sihambe kwenye indlu singabafana sasenza khona senza ke paving sithwala lindlu into eziningi kulama TV sibone ngani lahlile saplana ubona siyiphendele ngenye weekend sizotshontsha ngahamba ke lo Dumi lo Neva safika phakathi obusuku khona ngathi sasikwazi konke lapho lezinto khona satshontsha salayitshe sathengisa kungenamuntu osibonileyo umnikazi wabe ekhala ukuthi utshontshelwe izinto zonke lathi sakhala lo mnikazi kukanti uboss wengakwazi ukuthi yinto esihambe satshontsha sabona ngcono sihlale sikwenza lokho kanti ke one day omunye umuntu uzasibona sabonakala sesisakha kwindawo ke eKhumalo lapho umuntu wasipotayo wathi laba abantu bengabona bethengisa betshontsile sathathwa le CD baba asokuchaywa lo khanisa ukuchaya ke Caps building sachaza yonke into ngavuthuzwa ngacina ngisekamaza ke mbotshwe Majesty wasichama 5 years wakhipha 3 wasesithi ke ithulana ngokuthi sibhadale back into zabantu ngihlalile ke lapha nejele thisa ubusela bubhadali nezobuhlungu ndakathesa mphilanga mbona ngani ngizakufa ngoba uchalo kana ngakuchaywayo ngomasedi kuza ngibulala yimi ke okhalayo sengilapha eSouth Africa ngizama ke impilo kodwa kuyafutha ikakhulu ngesikhathi somqando lapha engachawa khona abusela bubhadali mfowethu ubusela kabubhadali ngicela ngitshele ke ingoma ezinye zezilandelayo wakhetha ke ingoma zabanengana ke umfowethu enithemba lapha khona uphilile kahle wena ke ubhala ukuthi usemzansi uhlwazi itsholo ukuthi usemzansi Africa eMzansi Africa eSouth Africa ukulaba fowethu abanengi omagama liphila kahle oqathe ukuziphatha abantu benkosi nxa lisemzini singabe sizothola amaZimbabwe antwana ukuthi ukutshontsha uphosa ubulala ungasatshontsha ungafika beGoli wena zihlalele uzisebenzele uhlale uphila ungaqala ukuthi utshontshe anything lobo usuthabe njani ungaqali mfaka baba phila siyakwazi ukuthi kunzima kodwa zama ukuthi ke uphile mana sichaya ingoma evela amaPaputsi ingoma ethi was afraid amaPaputsi yeah kuhlelo ngisakhumbula kazubaphumelana platini sibona samba vele siphetha amaphiki scoop imavele sebenza kanzima ngoba ukuthi yahlanya siqoba ngesigubhu
no phakathi kini nonke niphelele awuhleva zasala uyazi hleva kana kuba mama muthi kwazi hleva bari komdela von der refer zanza mkoke bonde ingenile inkombe jalini ehlahla sanyakaza manje sesiphelile isikhathi sokutabalaza ukuthi ndoda nendothile ndikhala ibetho sobosile manje abantwana bakhezile sifanda nasiphelile manje wonke umuntu ujimile isifanda naso siphelile abantwana bahle bakhezile ubantswe ngiyakutshela bosokubile wonke umuntu ujimile isifanda naso siphelile abantwana bahle bakhezile ubantswe ngiyakutshela bosokubile Oza Friday buthi makulomhlaba Christmas umsebenzi uphumile akaja Oza Friday phila yendlela Ozo driver hlale wasesoqinile Oza Friday buthi makulomhlaba Christmas umsebenzi uphumile akaja Oza Friday phila yendlela Musumzukala awubona isiphamene kokula awuna flop uzosala wena sipa sokubhala wamusha umthimbo kwaza umuntu namhlanje uyasukuthi ngasenzo jive nabantu abayakudala ingakhona manje ngiphinde yakudala uphethuma babuthi tevale wonke umuntu uyezo ukuthi isikhokho lesidala sisikhanda cabangelo December nabantwana bakho ustanise sonke isikhala sakho ukuthi zonke izinto zibe mnandi ngoba uyazi ukuthi dala sisipusha December wonke umuntu uvukile mandela naso siphelile abantwana bakhe bagezile bantswe ngiyakutshela boss wonke umuntu ujimile isifandana naso siphelile abantwana bakhe bagezile bantswe ngiyakutshela boss Oza Friday buthi makulomhlaba Christmas umsebenzi uphumile akaja Oza Friday phila yendlela Ozo driver hlale wasesoqinile Oza Friday buthi makulomhlaba Christmas umsebenzi uphumile akaja Oza Friday phila yendlela Ozo driver hlale wasesoqinile abantwana bahle bagezile ubantswe ngiyakutshela bosokubile wonke umuntu ujimile isifandana naso siphelile abantwana bahle bagezile ubantswe ngiyakutshela bosokubile Oza Friday buthi makulomhlaba Christmas umsebenzi uphumile akaja Oza Friday phila yendlela Ozo driver hlale wasesoqinile Oza Friday buthi makulomhlaba Christmas umsebenzi uphumile Woza Friday umsebenzi uphokile ke isitshela ke uNhlanhla Sibanda la ubhale kulolu hlelo ngisakhumbula esithemba wonke ku Grand kwenhlanhla so uNhlanhla siya ku B Beauty kunjani ke B wena ke Beauty ubhale lapha kuhlelo Beauty uthi mina ngumama ke ore 45 ikhumbula ke iminyaka ngile 30 years lapha ngasingathi ngiqede ubuntwana bami ngizibambile ngintombazana ngakhula ngazalanga ngalalelo mfana kwaze wafika 30 years ngoba kwakuvela kwesifiso sami ugogo manje lenjalo ugogo wami ke mamlotshwa wayethenga iziphathe ngahlala lomunye ubhuti ke ngesikhathi lese ngibona ukuthi isikhathi singangichiyi ngoba empilweni nami ngifuna ukuba labantwana ababili kuphela lo bhuti ngamtshela ukuthi mina ngifuna umuntu uyandithatha njalo ngizilondolozela angizange ngithintane nomuntu ubhuti lo wathi inkani ngilamanga ngamtshela ubhuti ukuthi nxa ungithanda kumele wena wantshela ukuthi yeshwa waba lamantombazana amabili amathathu ngathi ngiunderstand ngoba uyindoda savumelana ke ukuthi ke lokhu kuyameleka ke umtshado sahlala ke jiza ngaqinisela njalo abuye ngimenzele konke wenza kodwa ngangisala ukuthi ke avele ke angene enkonzweni yami
umncitha inkosi ya wahlala ke lo bhuti wasengivelela ethi uyangithatha wangitshela ukuthi yena nxa uthi ngicela impela uyandinika inkomo ezinhlanu ngathi kulungile ngamtshela lo malume bambona bonke bakhulumisana naye hayi wakhipha salungisela kumtshado omele ube ngoDisemba umnyaka lo ke ubungumnyaka ka 2011 salungisa ukuthi kuyatshadwa la ke engumuntu ozaba right kodwa ke ubhuti lo ke usiyavuka kungumtshado wahle wadakwa walanda amankazana akhe play one of them cousin wami walala laye bedakiwe ngaleso sikhathi kwagcwala unkazana wami watshintsha wathi yena umrephile nesikhathi sibhizi ke silungiselela sabona amapholisa ukuthi angidinga ukuthi ngibuye eHillside Police ngihamba ngamthola bemvalele hlezi phansi waphika wemba phansi wagcina evuma ukuthi ulela kodwa kamrephanga yahlupha indaba bamdithena umtshado wakhansa ngalendlela ngeba lohlazo olukhulu ngathi uNkulunkulu ngibonze something ngoba wavuma ukuthi ulela ngaselanda le rap sembala nje ukuthi ulele la sengumtshela ukuthi mina sengikhona kwahle kwaba yikuphela kwangikhona wayangisa lakathi ezingilamahloni ngizathi senile 34 years engihlale khona lejakala kwaSibanda elinithetheyo leyaziqhenya ngami sitshadile sisonke kathesi uNkulunkulu muhle sesilento zethu sobabili ke leli jaha ongowethu sile business esizanayo eZimbabwe lalapha ke eMzansi Yemo Beauty Mlilo kwesikhathi ngithe ebantwini ezizinto zenzala for a reason ngangasiyo umphiwo uNkulunkulu lo bhudla nxa uphume ecourt discharge kodwa ke kuthi wayengaso one ngoba siyavuka sithatha wayesevele wakanga kuthi wayevele zangichita cela ke ungitshele ke izingoma ezilandelayo ijakala kwaSibanda laba lenhlanhla 20 Virgin 33
Yeah, ngoma atamafokate ngoma yasithi don't call me Kefara, Kafure, Kefa, whatever you call it. Amabhunla ebiza abantu njalo amnyama. Yeah, besithele ke umlaleli osibhalele kulolu hlelo njengabanye ababhalayo uthi ngoBeauty Mlilo. So ngoBeauty Mlilo siya kumchumayele ndleleni. Ngoba na ukondleleni. Joel Dlamini uthi ke thisa laba lemanyuziphepheni double lenza la kithi ilanga soze likhohle. Bengisebenza ke linye ke garage le fuel khona pha ke goBulawayo. Mina ngibhala kade nje ngulova ngilaba eBenside yiko ngile internet ngoba sengisebenza ke emayadini. Besithela ke ifuel lapha na ke garage ela ku papa ngeFalls Road. Yazi sibhizi kwabuya nje umuntu enganothela ke fuel kwagcina abantu abangu6 lapha nabasibamba basingenisa phakathi endlini. Basiduduza sterek bathatha imali yonke basikhiphisa amasheti bagqoka ama-uniform ethu esithela ngawo. Bahamba empopini zefuel eziyana ke baqasha ukuthelela abantu abadlulayo abantu bengaboni ukuthi ke aso staff salapho bathela imoto abo basibopha lapha ngabo 11 ekuseni lokho sithela ke ifuel belokho bechaya kwazi ukafika ntambama kungena umuntu obonayo or suspecta anything. Bethatha ke imali yonke lezo sithelile ngemva lokho bakhe beziqolezana ke babaleka. Kwabuya amapholisa sebesikhulula sibotshiwe ngale move store room sakhula salandisa ke indaba yethu. Qeda lapho amasedi ya stop baba aso usiratha lokho bathi siyakwazi ikhulume iqiniso. Mina thisa mfuthe noma ngangazi next kodwa uchaywa ngitshela into engayaziyo. Ngibuhlungu la namhla iluswe ngingapha lukhodla mfana kamdaweni. Ngimchumayele indleleni nganzama umsebenzi kodwa ke ngendlela esaphiliswa ngayo sichalwa ize ama-armed robbers lana ahamba loba bethatha ke imali yonke bethela lapha uyakhala lo muntu ucela ke esedile liyachaya uthi kwaba nzima laphana. Ingoma ngiyazithanda zabo trompies lamanye ama-artist ke eMzansi ungathola uKetswayi Hall lana ngajalwa kakhulu ngoba ingoma engiyithanda kakhulu. Ngikhumbuza uCherry wami ke wanyamalala wahamba ke eGoli waloba ngamthola kodwa uthi kasamfuna.
Nasi ingoma ivela ke trumpets kitsa ihole. Yawazi upronounce kona kitsa hole whatever you call it. Yebo. Sitshale ke umchumayela endleleni. Awu ndleleni. Bakurata too good. Luba dewa. Futhi isihlalo sami saba buhlungu kakhulu. Ngikhula khona leke ekhaya ke eCholocho. Ngahluka ke esitolo zeCholocho sengilibhekise ekhaya. Siya khona phana ke Mambanje. Ngaqhuma ke sesihamba la ngeganga lapha ngahlana khona lo myubhudi ngabo 7. Ngizo sembamba ke emuve wabethi ke luba uvela ngakunjani. Ngamele ukuthi ngiyaphila ungethusile ongabombamba njalo. Next thing bulo wathanqisa umense okhapha yathi qha. Wabesilizwana ukubanga umsindo wena usekho uzayelusa amadada. Wabe ngithena ngiquba wathi uyalapha enyakhona hamba ungigonile lami ngugone sisihambele kuhle. Ngamgona kona phana njalo uvalo ngiqhuqa wahamba lami wadlula ngabona ngikhaya ukhanya ukuthi memeze hlangana labantu nje ababingelele inqamu angigone khona ihlabe esesweni sami. Wanthatha wangisa ke egangeni. Uthe segangeni laphana wathi uthi kumele ngikhumule ngaba ngumsindo ngilale la kuhle nenze lokho akufunayo. Wangena ke phakathi wami ngenkani ngamtshela udinga phela iplastic wala wathi ngiyahlanya ngoba akufunayo wangihawela dala ufuna ukungimithisa. Umfana lo enuka ke ikhopho ongazakulibone enuka lo mlomo yonke into kungazwakali. Wangichanga empama wathi ngithule wangenza lokho angenza khona. Abe lokho engichaya sithi kumele ngenze lami ngoba ngangilimala phansi ke endlalise phezulu tshani lezigodo ezazwisa ubuhlungu. Wayenza konke lokho wahlala phansi wathi usaphumula wabuya futhi umbe wangobo 1 ebusuku kwenza lokho akwenzayo. Suka lapha ke wasethatha ke inqamu wathi ukuthi kuqume ngamtshela ukuthi asoze ngireport ngiyacela ungithi ungangibulali ngoba lo mntwana oyedwa ubhuti lo wathi inhliziyo zami into ngubulala. Wangiqhuba sithi uyadinga ke lapha ngibulala khona wadobha intambo waphinde wayekela wathi sambe ke esifuleni ngamncenga ngathi ngiyacela angenzile lutho
waphinda wabona ke igwenzi wangirepa futhi khonapho wazama ungikhama waphinda wanyekela kwasokuzwakala into yadlula igijima nidongi kubaleka wakhe ngasuma khonapha ngihamba ngisiya ekhaya banthatha bangisesibhedlela ke Tsholotsho umlo wabaleka ke wagcina zwakala ukuthi umfana wayesebenzela abakobani bani fana kona wabaleka ekhaya kuthiwa wayezwakalele ukuthi uvela ke ePlumtree wacatsha lo mfana kodwa I recovered I'm a winner anandawo lapha khona uNkulunkulu wakhe ngiyoza mjaja lapha ke South Africa ngicela ingoma zikaMxolisi Mr Bones izwe ngithandayo nasethi bangihlangabeze Mr Bones rumba lezabo cruise less Indlela umkhandingayo, siyolala etholeni, Jina.
Nazi ingoma ethabathaba ke ijive echawu ngibonga lapha ke enzima lapha. My God, irumba umxolisi Mr Bonze. Yeah, uyazama Mr Bonze uzalazo kamnandi. Into ehlupha kule jaga lidala uThoko Cruise sesalicela ukuthi ke manager ama artist liyala. Ngoba la indoda ethanda irumba kodwa uyazithulela. Sithi aba manager abantu laba bafuna umanager bancediswe. Siyabonga Mr Bonze ingoma kwemnandi. Besichayele ke uluba dewa oba lesehlakalo esibi yokubhinywa khona le emambanjeni cholojo abantwana mthoba basazi story utsho njalo ke uluba Jeffrey Ncube sembambe yakho manje kunjani Jeffrey? Mina ke lijaha leminyaka eyi38 sengithethe unkosikazi Mamthunzi silabantwana babili uDash lo Dash. Mfowethu kuvele ke isigangaza kusibone ngomnyaka 2023 ngibhala kathi ngo2024 kuwe awu sesiku25 lapha sorry angibona ngale ncwadi into khona ukuthi kulondoda othuthileyo othi ke na ungakochabalala uyathinga uthi ke abantwana laba ngabakhe ufuna ku DNA. Into le ngidabule kakhulu ke Chisa sibuzile ke unkosikazi ukuthi ke uyamazi lo muntu waqina ke oqala esala waqina evuma ukuthi aze ukosisi wakhe eSouth Africa azahlala inyanga ezimbili edinga umsebenzi wayilala lalo ndoda. Mfowethu angifuna ukutshela ngizwa ubuhlungu lapha ngizwa ubuhlungu ukuthi lo mntana omncane igugu lami uguge ngumthando wamagama uthi la yasiyo uchabalala uthi ngwakhe so ndoda lothi umile kubuye egoli kuyenzwa ke DNA. Yebo kambe ke udadewethu ngoba mina lo sisi wami sesala sisodwa ebazalini wantshela ukuthi ngone ngihambe ngingalwi laye sahamba ke eSouth Africa ze DNA. Thisa abantwana ngoJune omnyaka ka 2024 babuye bengasibo bami labantwana. Kube kubi ngoba ngizamke thatha ke umphefumulo wami abantu bangithola angizibulalanga. Senanze ukuthi ke nganceda kaloti ngazibulala omnye umuntu ngihlukane laye ke lo mfazi lakathi sike uyancenga ngizwa ubuhlungu kakhulu ke Chisa yimi uJeffrey Ncube obhalayo kulolu hlelo. Ngicela uyibale August ke ka 2024 ngaphela. Ngiyaxolisa mfowethu incwadi yakho le ibingesibili uyibhala yakuqala wayibhala yesurprise uzobhala enye le yokuthi ke abantwana kasibo bakho ungasenani ndoda usemncane uthe usuchile ngoba kuyahlala kuthini kunje ngesaba. Ngicela ke unjele izingoma zokunduduza sengingabhala megoli ngizama ukuziphilisa ngidabukile kakhulu Chisa
I don't think ngizafa ngathatha umfazi njalo. Cela ke izingoma ezethiwa lemvula. Nasi ingoma etakele imvumelene. Siba lemvula. Engitshela wena ke Jeffrey Ncube. Igenda ka Eva. Ngihlala ngitshela ngaye. Be warned and be careful. Naso ingoma ke vela ke ukuthi balemvulo takela imvumeleni sichala ke uJeffrey Ncube nangu Thenji uThenji ngiyese ngimphethe Thenji
Machelela kunjani Thenji Machelela la ubhalile lapha kulolu hlelo siyabonga usibhalela wena ubhala ngaphi ngani ungeke use United Kingdom ngisuke ke ekhaya ngomnyaka ka2006 ngilubhekise ke UK lapho ngifike khona ngacela ke ukuphephela ngagcina ndlele ngafika kuyivisa ngizovakatsha kodwa ngagcina sensiyacela ukuphephela ngasenhlala bengichike umyeni wami obengumbalisi esikolo lesi ke ekhaya eZobulawayo eselela abantwana ababili ngisebenzile lapha ngisebenza ngichaya lama live-in ngisebenza ngaza trainer ukuba yi-nurse ngafunda ngaqualify ngasenza isibhedlela ngabuya ke sengilamaphepha oba ngumBritish ngo2012 ngafika lapha ekhaya ukuthi izochata ke indoda yami imistake angenze ngangababhalisanga inclaim salary ngoba ngangihambe ngokuvakatha ngacina senjalo valo ngaziklemela ngedwa kodwa abantwana ngangikhuluma into ngilabo ngalungisa ngachata ukuthi ngikhambe labantwana la kodwa ke hliziyo yami athi ngiqale ngihambe abantwana ukuze kuyelunga izinto abantwana ngoba lula kubo ngabathatha bengahluphekanga indoda yami ngalungisa ukuthi ngibiyele ngiyechata kodwa ke umsakazi indoda leke yangijida lo mngane wami kwacina konke nxa ngifuna ukuchata ngicanga ukuthi wela lo mngane wami engangumthuma umuntu ahambise imali ebantwaneni bami ngahlala nginjalo kulapha ke khomba komunye umuntu eUK omunye umuntu useless okwamagama ke lo bhuti bengincindezela kakhulu mina ngilapha eUK ngacina bona ukuthi ke yena ke le ndoda yami they are not my class ngaze siye balungwini ngaze siya chata lekhiwa lapha ke eUK leli khiwa licine ke selekhenza ngithelo ke diba ngihleli ngo2022 ngabona indoda yami imfonela ethi hayi ngilapha ke mina eBedford ngibuyile ngeCOS ngizakaze ngachala uvalo wathi ngicela ubona abantwana kodwa akalandaba lami ngahlana la ngambona siluthi nguye ke ugift gift wala gift banenge so ke ngambuza ukuthi ke manje uhlala bangitshela ngihlala lo munye umuntu lami sengilomfazi ngihlala lapha ephathi ngihamba lenye intombazana lapha eUK mina ke mlungu wami yagula icancer cell ucine ke sifa ngo2024 indoda yami imbone ngani ndidelelile ukuthi buye eUK engangitshelanga icine izothatha omnye umfazi umfazi lo nguyayibisaya ngeCOS sebebonke balomntwana oyedwa ke chisa ngizwa ubuhlungu lathi ezange likhohlelele ilanga ke angimbulizelanga sathi but ngizama umuntu azingconoze ngoba wakwanchita kodwa ukhanya ke sethethe kasafuna ubamba umtchina ngizagcina abantu abama kulandaba ngithi gift uNkulunkulu akubusise ngoba uyakwazi nganguthanda how sis othanda njani umuntu onomekela wahamba hayi wena sisi lawo man no don't do that don't ngicela ke unjale ke izingoma zabo platform manqa ungazithola kumbe uFred kwala nxa ekhona wathi sibone ukuthi platform singathola yipi lapha sikuchaleke lawe uzizwe ke uthobekile kodwa ungathi ke umuntu nomlahlisa dadewethu hayi kodwa bakithi hey ekela ngochayela uthi lathathela sebancane nawo sencane yakho vela ke ku platform 1 entembo zakholisa isencane Bano
Nanso-ke ingoma iyahlakaza kakhulu, ingoma iyahlupha kakhulu lapha yarekhodwa umnyaka 1990. Ingoma ke endala kakhulu kulobokani. 1990 ke ingoma ikhitshwa yakhathaza kakhulu. It sold 200,000 copies in 1 week in South Africa. Lapho uFred wayefike lidlozi lapho ehlanye ethole umntwana lo unani intengo echurch wathi buya singene studio. Kwaba luthuli uMatamara. Ngemva lokho azoshake uMatamara yakhe la. Besuka ku Pure Gold. Ingoma sicheleke uTenji. Matuta. Machelela siyabonga kakhulu. Semphethe ke icila thina lethu ngusisa. Sisa Gwizi. Emhlolo engayenzelwa indoda yami ngisanda kuchata kumnyaka ka2012 chisa. Wahamba uSambulo wagida labangani bakhe sesihlalele ke sihlala kwelinye ke iflat koBulawa ku 4th Avenue. Wabuya ke ezidakwele fenyama umuntu wenkosi. Ase njalo ukuthi uyahamba ezinqada abangani besiyabukela ibhora. Wabuya ke endlini laphana isithutha sendoda nango ke ekhulula ngizwe ukuthi manje umuntu lo isimeli lesange sithande ngimtshela ukuthi uyangani uyanuka wena. Kodwa akaza ukuthi uyanihlolela ngawadla ngamnika ukudla wakhe ngoba mina indoda yami ngivuka ebusuku nginike ukudla. Ngamnika ukudla wakhe wabe sekhipha umbona vele udakwe kakhulu. Nangu ekhipha ke impahla. Ejikela ke izigqoko zakhe ke phansi ethi sefuna ukucambalala. Nje umuntu ovele lala vele engagqokanga nangu ekhipha. Thisa engawubonayo konzima. Ikhondomu lokho liphakathi kwepipi yakhe. Ngibona ugqoka ikhondomu ngithi ke le khondomu ngithi wenzani? Ngihamba ngamhlankana impama ukuthi ikhondomu leli wabethi athe bedlala labangani wakho oThabani bebelinganisa bedlala ngamakhondomu. Angisomntwana mina wona uyamqamba ke ibizo lakhe. Ngithole vele kuyakhanya ukuthi urilizele phakathi kwekhondomu yena khona ukuthi ikhondomu leli ebeligqokile. Salwa khona apha kwaba lothuli ngamchaya ngoba ezijakile ngamehlula ngakhoqa impahla zami ngachaya ngahamba ngikhaya eligwabalanda ngetaxi ebusuku ngafika ngatshela abadala ukuthi kwenzakaleni. Wapapa mekuseni ngamtshela ke ligqokile lelo condom la ngamchala epikitsha ngoba wazama ulikhipha ngathi ungalikhiphi wabe jumeke lala athi ngwathatha ama drugs lo muntu ngahamba babuya bangibo bezoncenga kena umajini uncenga umuntu olayo waphika up to today sehlukana ngemva kwe 3 months ngoba kwaungasayenzi ngoba nthi yavume ngizamxolela kodwa wala wathi belilinganisa kenzanga lutho yikwehlwana kwami layeke lakathesi sengiloba bomutsha amadoda kangitrust igender yakho lemva kaSibanda iyabheda hayi igender kaDamla ngesisikhathi vele iyabheda hayi ngiyamxolisela dadewethu ke kuthiwa le program lalikhona ke lekhasi le-condom Nkosi yami ngicela ke ngitshele ingoma ke ucelile ingoma mvalisele kubonga sibongana igama ngezecha Sibanda ivela majalisi ethe phathini into zamaphathi lezi dawe wasukuma kumuntu ngemva kwenkonzo waphakama nje kazange akhiphe wahamba lokho eligqokile i-condom watheleka ngikhaya kumama madoda bye bongani
yesemandla